Nguhaye ikaze nshuti mvamwe Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Nkuko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi tugufitiye inkuru igira iti Dr Frank Habineza uyobora ishyaka Democratic Green Party of Rwanda asanga abanyarwanda badakwiye gutinya kuvuga kuri politike y'u Rwanda bitewe nuko mu gihugu buri wese afite ubwo burenganzira. Dr Frank Habineza yatanze urugero ko ari abavuga ku mukino w'umupira w'amaguru nka Arsenal na Chelsea mu gihe bari muri bisi ugasanga baravuga nta kibazo, ariko hagira uvuga kuri politike buri wese agaceceka. Turakugezaho kandi inkuru igira urukiko rwategetse kukekaho kwiba telefone ya The Ben afungurwa. Eric Ndagijimana uzwi nka XD rukekwaho kwiba telefone y'umuhanzi The Ben wari wafatiwe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 akajurira. Urukiko yajuririye rwategetse ko arekurwa by'agateganyo. XD watawe muri yombi tariki ya 5 Ukwakira umwaka 2023 ubwo yarakurikiranyweho kwiba telefone ya The Ben Bujumbura mu Burundi ubwo uyu muhanzi yari yagiye gutaramira abarundi. Turasoreza kandi ku nkuru y'ugira iti Derek Chauvin wahoze ari umupolisi muri Minneapolis imbere yo guhamwa icyaha cyo kwica mwirabura George Floyd yaje guterwa icyuma muri gereza ya Arizona afungiwemo. Ibiro ntaramakuru The Associated Press byatangaje ko Chauvin w'imyaka 47 y'amavuko yakomerekejwe cyane n'indi mfungwa bari bafunganywe. Amakuru y'uko uyu mugabo yatewe icyuma kandi yanemejwe n'ikinyamakuru The New York Times. Byinshi kuri izi nkuru mu buryo burambuye ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngo ikaze nano Derek Chauvin wahoze ari umupolisi muri Minneapolis imbere yo guhamwa n'icyaha cyo kwica umwirabura George Floyd yaje gutererwa icyuma muri gereza ya Arizona afungiwemo. Ibiro ntaramakuru The Associated Press byatangaje ko Chauvin w'imyaka 47 y'amavuko yakomerekejwe cyane n'indi mfungwa bari bafunganywe. Amakuru ko uyu mugabo yatewe icyuma yanemejwe n'ikinyamakuru The New York Times. Chauvin yahawe ibifungo bitandukanye nyuma yo guhamwa kwica Floyd. Urupfu rw'uyu mwirabura kuba rwaravuzwe cyane mu isi ndetse runateza imyigaragambyo ikomeye y'abamagana urugomo rukorwa na polisi muri Amerika ndetse n'ivangura rikorerwa abirabura. Ibiro bishinzwe imfungwa muri Amerika mu itangazo byasohoye yavuze ko hari imfungwa yari ifungiye muri gereza mu mujyi wa Tucson aje guterwa icyuma saa sita zaho. Uru rwego rwavuze ko abakozi ba gereza baburijemo kiriya gikorwa ndetse uwatewe icyuma itajyanwa mu bitaro. Amazina y'iyo mfungwa cyakora ntigeze atangazwa. Derek Chauvin yatewe icyuma nyuma y'iminsi mike urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruteye itwatsi ubujurire bwe. Uyu yari yajuriye avuga ko urubanza rwe rutanyuze mu mucyo bw'urukiko rwamuhamyaga icyaha cyo kwica George Floyd. Uyu mwirabura yashize mu mwuka muri 2020 nyuma y'uko Chauvin usanzwe ari umuzungu yari yatsikamiye ijosi rye mu gihe kingana n'iminota 9 yose. Ku ikubitiro uyu mugabo yahanishijwe igifungo cy'imyaka 22 nyuma muri Nyakanga umwaka wa 2022 ahabwa ikindi cy'imyaka 20 nyuma yo kwica uburenganzira bwa George Floyd nk'umuntu. Uko twatangiye tubikubwira kandi tugufitiye inkuru igira urukiko bategetse ko ukekwaho kwiba telefone ya The Ben afungurwa. Eric Ndagijimana uzwi nka XD rukekwaho kwiba telefone y'umuhanzi The Ben wari wafatiwe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 akajurira. Urukiko yajuririwe rwategetse ko arekurwa by'agateganyo. XD yatawe muri yombi tariki ya 5 Ukwakira umwaka 2023 akaba yarakurikiranywe kwiba telefone ya The Ben Bujumbura mu Burundi. Uyu muhanzi yari yagiye gutaramira abarundi. Telefone akekwaho kwiba tariki ya 30 Nzeri umwaka 2023 aho ushinjacyaha avuga ko yayibye yarahawe ikiraka cyo kwishyurwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'uko kuwa 23 Ukwakira umwaka 2023 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo Eric Ndagijimana uzwi nka XD urega yajuriye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Mu
bujurire bwaburanishije mu cyumweru gishize tariki ya 13 Ugushyingo 2023 uregwa yasabaga urukiko gutesha agaciro icyemezo cyafashwe n'urukiko rwafashe icyemezo cya mbere kuko cyashingiye ku buhamya bwatanzwe n'utaragezaho bivuga ko hibiwe telefone ukekwaho kwiba. Uregwa kandi yavugaga ko bitumvikana ukuntu yahabwa ikiraka cya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyo kwiba telefone ifite agaciro ka miliyoni 1,400,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Kuri wa gatanu tariki ya 24 Ugushyingo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahaye agaciro ubujurire bw'uregwa bifuje gukurikirana wari hanze rutegeka ko arekurwa. Icyakora umucamanza yavuze ko nk'uko byagaragajwe n'ubushinjacyaha hari impamvu zikomeye zituma akekwaho gukora iki cyaha, bityo ko ategetswe kujya yitaba ubushinjacyaha ku buri wa gatanu wa nyuma wa buri cyumweru. Urukiko kandi rwavuze ko iki cyemezo cyo kurekura by'agateganyo uregwa ishingiye ku mwishingizi we watanzwe ari we munyamategeko we. Turasoreza kandi ku nkuru igira iti abantu bakunda kuvuga Arsenal na Chelsea ko byagera ku ngingo ya politike bakifata. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru cya bwiza.com, Dr Frank Habineza uyobora ishyaka Democratic Green Party of Rwanda asanga abanyarwanda badakwiye gutinya kuvuga kuri politike y'u Rwanda bitewe n'uko mu gihugu buri wese afite ubwo burenganzira. Yabigarutseho mu kiganiro na Primo Media Rwanda aho yavuze ko bamwe mu banyarwanda usanga bavuga ku ngingo runaka zitari politike, bityo ugasanga birekuye ariko bagera kuri politike bakaruca bakarumira. Muri iki kiganiro kibanze kuri demokarasi, Frank yavuze ko abantu bakwiye kumva ko bafite igihugu cyiza gitekanye kigendera ku burenganzira bw'umuturage, bityo akaba ari uri ku isonga ndetse afite n'uburenganzira bwo kumenya ibimukorerwa ari byo mu ndimi z'amahanga yise accountability, bityo akaba adakwiye gutinya. Dr Frank yatanze urugero ko hari abavuga ku mikino y'umupira w'amaguru nka Arsenal na Chelsea bari nko muri bisi ugasanga baravuga nta kibazo, ariko hagira uvuga kuri politike buri wese agaceceka. Ati dutangira ishyaka rya Green Party twabonaga ko demokarasi twifuza idahagije, twabonaga ko byari bigoye kugira ngo umuntu atange ibitekerezo byiwe, ndetse n'ubu ari igihe usanga abantu bavuga Arsenal Chelsea ariko bagera ku ngingo za politike ugasanga barifashe. Rimwe na rimwe hari nk'igihe njya muri bisi nkajya kumva umuntu yavuga akantu kuri politike buri wese agahita aceceka, ariko wavuga iby'umupira nk'Amavubi, APR cyangwa Royal Sport ugasanga ikiganiro cyashyushye. Dr Habineza avuga ko abantu bakitinya ku gutanga ibitekerezo byabo, ariko nka Green Party cyo baharanira n'abandi muri rusange ngo bakangurira abantu kumva ko politike ari ya bose. Ishyaka rya Green Party riherutse gutangaho umukandida Dr Frank kugira ngo azarihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu, amatora ateganyijwe mu mwaka utaha 2024.